Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Arena, luna y estrellas, jardín de a la flor de arena, la favorita del sol. Nos anos da dictadura, os invernos eran especialmente duros para os músicos galegos. Na diócese de Santiago, por exemplo, tiñan prohibido actuar durante toda a Coresma e a Semana Santa. Comezou unha auténtica diáspora en busca de traballo. Primeiro por Europa. Algúns músicos chegaron a Xordania, outros mesmo tocaron no Xapón. Na Semana Santa do 57, uns rapaces de Noia gañan un concurso en Radio Vigo e embárcanse directamente cara a Tánxer. Asiña debutan no casino da cidade, recorren Marrocos, Alxeria, Tunisia, chegan ata o Líbano e retornan a Alxer. É a grande aventura africana dos Tamara. Un grupo fundamental na historia da música galega. En Noia reencontrámonos co seu fundador, Prudencio Romo. Principiamos a conversa por unha fuxida. Tras dúas tempadas de actuacións polo norte de África, os Tamara vía Marrocos teñen que volver ás presas a Europa. E, o ano 61, en as rúas de Alxer, estoupa a revolución. De Marruecos viñamos para Marsella, ali nos deixou un avión da Cruz Roja, e inmediatamente o noso agente xa nos colocou os 2 ou 3 días, xa estábamos traballando. A pesar de que habíamos deixado todo o material en Argelia, o tempo que nos dou de ir a Suiza a comprar un material novo e debutar xa en Marsella. Estando debutando en Marsella, o cantante que tiñamos se enamorou de unha corsa. Claro, chegamos a traballar, o cantante non apareceu, entonces empezas a investigar, o cantante que había collido nun aeropuerto un avión con destino a Córcega, claro, nada, que hai que buscar outro cantante. Entonces telefonear aquela mesma noite a Pucho, que traballaba na sala de fiestas de Madrid Casablanca con cos trovadores. E da noite a mañá, pois claro, Pucho chega a Marsella e ten que aprender todo o repertorio, ten que aprender a cantar en francés. Claro, en principio en francés pois non lle salía, hubo que pasar cancións de francés ao español, facer unhas adaptacións máis ou menos ben feitas, pero o caso era salir do paso, xa iría aprendendo as originales con calma. E así debutou en Marsella, de Marsella marchamos para Suiza, de Suiza a Alemania, e despois viñamos á Costa Azul, todo isto no mesmo ano. Pucho consegue adaptarse asiña e cos Tamara acada o éxito na mítica Sala Olimpia de París. Comparten escenario cun dos maiores poetas do século XX, o belga Jacques Brel. Pucho aínda non fala case nada de francés, pero non perde ningunha das súas actuacións. Sí, estuvo con él en el Olimpia de París. Actuó con él, mas me parece que tamén con Charles Aznavour, que era dos cantantes moi famosos. O poeta máis grande da música francesa emocionando a Pucho Edo. Os Tamara, uns rapaciños da fin do mundo que triunfan na cidade da luz. Mais, ata neses momentos de plenitude artística, proen en Pucho as lembranzas do pasado. Na compañía de Prudencio Romo, recorre a capital buscando noticias entre os refuxiados políticos españois do seu irmán, Manuel Boedo, aquel sindicalista que fora quen de fuxir por mar nos primeiros días da Guerra Civil. Pois nada, él me contaba que non o conocía, que se encontrara con seu irmán non o conocía, por eso andábamos a cegas por completo. Nos 3 meses que anduvemos por ali non fomos capaces de localizar o irmán de Pucho. Sin embargo, a casualidad, Pucho viña de Venezuela e seu irmán quedaba en Venezuela.
a Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Él, señoras y señores, fue durante mucho tiempo representante, manager, lobby. Cuidado, empresario. Me gustaban tanto los Tamara que los compré, porque era negocio. Joder. O sea, eso estaban por encima del caché de Rafael y de Julio Iglesias. Ahí está. Me encanta poner en muchísimas fiestas. De hecho, cuando yo empecé a cantar, yo ya cantaba los Tamara, y eran una orquesta típica gallega que recorrió España, una orquesta, de las primeras orquestas grandes que tuvo España. Me acuerdo mucho, guapo, alto, fuerte, bonito. Bueno, era o rei da noite madrileña. Era un home moi vividor, con un estilo de vida moi parecido ao meu tamén, que gusta vivir a noite, gustame aproveitar os anos. Eu creo que os anos vanse, non se poden ir así de vacío, tes que enchelos de algo, si pode ser de cubata mellor que de outra cousa, non? Eu estuve con el moitas noites de juerga, acostámonos ás 6 ou 7 da mañán. Eu dicíalle sempre, e ti mañán como podes cantar? Di, Pepiño, o máis importante da vida é disfrutar e despois dormir. Hai que dormir moito. E claro, el dormía moito e descansaba a voz. Nunca lo vi fallar a este tío, nunca. Era un tío que tenía una condición, una calidad y luego una resistencia como un atleta de la noche. Era realmente un tío que a partir de las 2 de la mañana ya era totalmente inseguible, ¿no? Tenías que usar cualquier truco que te viniera a la mano para poder seguir a la altura de Pucho, ¿no? Era Dios. Eu te podo contar de salir de algunha sala de festas de traballar. Nos no pase que tiñamos libre ir a ver algún conocido, estar abarrotado o local, isto en Lido precisamente, e non haber sitio para nadie, mira, aparecer unha mesa polo aire, pataplan, Puchiño, neno, sentaremos aquí, a ver, a botella de whisky aí. Eso era Pucho, o carisma que tiña, e pola noite en Madrid, pois mira, era o amo, era o rei. Hay muy pocas personas que sean siempre lo mismo, y Pucho fue una persona que siempre fue igual, que siempre estuvo, que aparte luego tenía lo que yo adivinaba con la relación de la orquesta, como una especie de paternidad sobre todos los tíos que iban en la orquesta. Había como una especie de respeto por él en la banda lo que Pucho dijera es lo que se hacía. Y luego era un tío realmente hermoso, ¿no? Como persona, era una persona hermosa, ¿no? Yo creo que era uno de los ligones más grandes que yo he visto en mi vida. Un tío que levantaba la mirada y sabía dónde ponía el ojo y ponía no la bala, sino el obús. Durante a fin dos 60 e o comezo dos 70, os discos dos Tamara ocupan os primeiros postos das listas de éxitos españolas. Anos que coinciden coa plenitude artística de Pucho. Aquel rapaciño da Silva que aprendera o son do trópico en Venezuela e descubrira a canción francesa da man de Jacques Brel é agora un verdadeiro crooner, respetado na noite de Madrid e Barcelona. Sito Sedes, vocalista dos Satélites, discípulo avantaxeado de Pucho, fálanos do magnetismo especial que desprendía cada vez que subía ao escenario. Eu tiña un dominio do escenario, además, sei positivamente que él sabía que tiña ese dominio, entonces chegar ao escenario, poñese ante da xente, sin decir palabras, non lle facía falta falar, el non chegaba a un escenario, collía o micrófono e falaba, non. Palabras moi escuetas, tiña unha mirada moi fixa, e para ele o mundo estaba aí nese escenario, e penso que tiña que pensar, eu aquí son un artista, son o que son, e son o mellor. Tiña o que non teñen moitos cantantes, que era unha voz que lle salía, eu non sei de onde, porque era unha voz moi redonda. El decíame a min, din que non subo, que queren, que sea un tenor? Claro, non lle facía falta ser tenor, e seguramente, se hubiera querido, hubiera sido tenor, pero non lle facía falta, e tiña unha voz tan cálida. A min recórdame, non sei, que non sei con quen comparalo, porque era unha voz cálida que salía do corazón, e cando se quedaba quieto nesos silencios clásicos de Pucho, Galicia, que bonita, estaba dito, aí decía todo. Os silencios tamén forman parte dos grandes cantantes. Galicia, que bonita son as túas festas, que mozas e guerreiras enamoradelas
querer como naide. Son acarimosas, divino tesoro de esa terra nosa.